Wanabiashara wengi wanaendelea kuwa maskini sana, na kama saa hii ukienda upoteze pengine box 3 ya Apple, unaona hiyo biashara yako ambayo umekuwa ukitengeneza kwa miaka inaenda ikianguka chini kwa sababu ya mambo ya mafuta. So tunaomba serikali wajaribu kabisa watusaidie, kwa sababu wanaweza na wako na hiyo uwezo wa kutusaidia ili tuone gharama imerudi chini. Bei ya samaki saa hii imeenda juu huko, sababu wanasema sasa, unajua hata kwa bahari wakitoa wanatumia petroli, wanatumia mafuta, na saa hii bei imepanda. Vile tulikuwa tunanunua wakati ya Disemba, saa hii sasa kilo vilikuwa tunanunua kilo na 450, saa hii imefika almost 500, wengine wanauza different. So hata ukikuja naye unaona saa zingine hata ukichoma uwekee customer wanaangalia tu samaki. Usamani nilikuwa naleta 3 times per week, lakini sasa naleta once kwa wiki mbili naleta once. Biashara iko chini kabisa. Hata hiyo mboga kwanza hakuna. Ninakujanga tu once. Wengine wamekataa juu hiyo mafuta ya kutransport imekuwa bei kali sana. Sasa wameogopa kuleta. Sasa naomba tu serikali yetu itupunguzie mafuta ndio hata sisi tuweze kupata hiyo mboga, at least yenye tulikuwa tunanunua na 3 gunia ya kilo 60. Hata tukinunua na 50 kilo moja tunauzanga kawaida, tunapata pesa ya nyumba, tunapata hata transport mahali tumetoka.